Kajingwan ng shop bakendit kensan jong klam COVID-19 hakawat balai bala tepat ba kumu Omicron kala penlong ikinong yalam ke Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum ban pensangi swano ya kalempung jing yakop thei bhabri bala penbet baros kata layat hu uba plila tiuso chairman ketika forum Ribhoi Tourism arajar arpuar hajing sisa nakalian ke forum gilamut ban pelong bai akasan tarik jo bulan Februari nakataw ke jimbam long jo ketika perthei ke jingwan jo ketika jingpang covid Omicron kepala pelong yangi bangi hapan persangi no sipor ya kenika program ban pelong ya ke jingya ko thei bhabri jongka tourism jong pok distrik ke jungi kumta nakalian ke jungi ngi pensngau bat penpau spiki paipa bangi postpone sua menta sipor ya kenika program bangin up sua hadu bahkan dabha ka perthei re ya kenika program ngin habi ban pelong daka ladaka perthei ka labha ladaka taka jingpang ane kala sya yangi bangin pelong pun bangi jio ban pelong kini ki benai ki peladep nama katang i kerpat ipi ki paiba pinum soi pin ya ai ka jingkersian lem yangi khnang ba ka program ka bangin pelong kanlong ka ba ya ibe hadin habur hakaju ka por manta ka sngi ka de ka sngi ka ba nakaliang jong ka ri ka jongi hapo kari India ni celebrate ya ka National Tourism Day jong uni usnem bo manta ka baju ha bet man la usnem bolong menta ka sngi ka arusan tarik u Januari arjar puar dan nakaliang jong ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum ni ai khublei ya ki paiba nong song ki bron po ka district po ka jilla ba po ka India ya ka National Tourism Day ka bolong ka basuk ka kemen pi ho la dangim sim lala ban plong ki program re yes nok tilang bat ka sarkar India ban penpau ba ngidon ka jingthmu ka ba khrau ka ban kentiu ya ki kam jong kai pathei ki bodon hapo ka district jungi ba po ka India tang ni ketin nakaliang ka jungi khublei sibur